teman-teman, hari ini aku pengen main Pop It. Oke, langsung aja kita main Pop It-nya. Ada kelerengnya Pop It kepiting sama Pop It Among Us. Nah, ini warna-warni. Kalau ini warna-warni, kalau ini warna putih. Nanti kalau kena panas jadi warna. Oke, langsung aja kita mainin ya. Langsung aja. Jadi gini warnanya. Jadi gini teman-teman, warnanya bagus. Ada warna pink, biru, sama ungu. Wih, bagus kan? Ayo, warna hati. Ih, bagus banget warnanya. Ada pink, biru, sama ungu. Ibu, ada ayam, Bu. Oke, langsung aja kita mainin Pop It-nya, teman-teman. Pop It yang ultraviolet dulu. Violet. Violet dulu. Oke, langsung aja. Kelihatan nak? Iya. Taruh di paha. Nih. 1, 2, bahasa Ibu. 10. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu Pasha. Ibu Pasha, Ibu. Gagal teman-teman. Ayo lagi. Oke, lagi ya. 12. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeay. Benar. Oke, kita pencet. Wih, suaranya besar. Tidak kelihatan tapi Wih, suaranya besar teman-teman. Sekarang kita mainin yang kepiting. Oke. Pengen mana apa? nomor berapa? Nomor Nomor berapa? 10. 10. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ya. Ya, gagal. Nah, sudah mainnya yang ini. Sekarang yang ini ya. Sekarang 17. 17. Malah jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gagal. Oke. Review ini. Lihat warna-warnanya. Ada, kalau yang ini Pop It Among Us-nya ada warna pink, biru sama ungu ya. Nih. Kalau ini merah, kuning, merah, kuning, oranye, hijau, biru sama ungu. Nih. Kalau yang ini sama warnanya merah, oranye, hijau, biru, ungu. Oke.
Jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Ini Kak Sakang, ada Pop It. Ada Pop It.